Imigisha, impagarike n'uburame nibyo tukwifuriza. Udahwema kutwereka yuko dukurikirana ushyigikira ibiganiro byacu dukora umunsi ku munsi. Ndagushimiye. Njye mubana nditwa Mazimhaka Birori Prince. Nk'ibisanzwe dukomeza kugenda tugaruka ku biri kuvugwa hirya no hino mu isi muri rusange, muri politike, muri showbiz n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Tutibagiwe n'iyobokamana. Gusa kuri uyu munsi munyemerere tugaruke ku mubano wari usanzwe urimo agatotsi w'Ubuhinde ndetse na Pakistani. Nkuko mubizi, Ubuhinde bwari busanzwe bushyamirana na Pakistani, ndetse si ibyo ubu ngubu kuko byahozeho na mbere. Gusa kuri uyu munsi habaye imirwano ikomeye cyane ndetse ikinakomeje hagati y'Ubuhinde ndetse na Pakistani. Ubuhinde bwaraye butangaje ko bwarashe ibisasu byo mu bwoko bwa missile mu duce dutandukanye two mu gihugu cya Pakistani, mu gitero bivuga yuko cyapfuyemo abantu batari bakeya. Ndabizi subyumva ko ubu ngubu nta kabuza kabasanzwe bakurikirana ibya politike ndetse n'ibya gisirikare bahise bibaza uburemere bw'iyo ntambara iramutse ibayeyo koko. Nawe wahita wibaza intambara y'Ubuhinde. Ubuhinde bufite igisirikare cya kane mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Hahita hakurikiraho igihugu cy'Ubuhinde, ndetse na Pakistani yahoze yingayingana ku mwanya w'igisirikare gikomeye n'Ubuhinde. N'ubundi Pakistan iri ku mwanya wa 12 muri uyu mwaka mu bihugu bifite igisirikare gikomeye. Ubu ngubu nawe wahita wibaza niba ibyo tugiye kubona ari byabaye hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Wakwibaza nimba tugiye kongera kumva amakuru y'amabomba ari guturikana hirya no hino, yabirata ibigwi yuko barashe amabomba akomeye cyane, ndetse yuko bafashe n'imfungo z'intambara nyinshi kurusha ikindi gihugu. Ibi ngibi mureke tubihanga amaso. Ano makuru n'ahandi wayakura uretse kuri YouTube channel yacu ndetse yanyu. Icyo nagusaba ni ugukomeza gusa gukora subscribe. Ku itariki 6 z'ukwa gatanu 2025 nibwo igisirikare cy'Ubuhinde cyatangaje yuko cyarashe ibisasu mu gihugu cya Pakistani. Ubuhinde bwise iyo operasiyo ngo Operation Sido. Pakistan uruhande rwayo ivuga yuko yasubije igihugu cy'Ubuhinde ibisasu irasa ibikorwa remezo by'igihugu cy'Ubuhinde, ndetse indigamba guhanura indege z'igihugu cy'Ubuhinde z'intambara. Ibi bitero rero byatewe muri Pakistani, byatewe muri leta ya Kashmir igenzurwa n'igihugu cya Pakistani, ndetse no mu ntara ya Abuja iherereye mu burasirazuba bwa Pakistani. Ibi bitero by'igihugu cy'Ubuhinde bikaba byaje byibasira imijyi ibiri yo muri Kashmir ariyo Muzaffarabad ndetse na Kotri. Iyi ni imijyi yombi iba muri Kashmir. Kashmir nagira ngo mbibutse neza yuko ari agace kagenzurwa na Pakistani. Kugeza ubu Pakistani iravuga yuko abantu 8 aribo bamenyekanye baguye muri iyi ntambara cyangwa se muri ibi bitero, mu gihe ababarirwa muri 35 bakomerekejwe nabyo. Minisitiri w'ingabo w'iki gihugu cya Pakistani, Khafad Asifu, yatangaje yuko ingabo za kiriya gihugu mu guhagarika bino bitero zahanuye indege zigera kuri 5 zose z'igihugu cy'Ubuhinde, ndetse hanafatwa n'abasirikare benshi mu gihugu cy'Ubuhinde nk'imfungo z'intambara. Pakistani imaze gutangaza yuko ahantu hatanu hose ariho harashwe n'igisirikare cy'Ubuhinde muri no ntara ya Kashmir. Khawaj Asifu, Minisitiri w'ingabo z'igihugu cya Pakistani, yunzemo agira ati Pakistani igomba gusubiza igitero icyo ari cyo cyose cy'Ubuhinde kuri Pakistani, kandi magingo aya ngaya ivuga yuko ikiri gusubiza Ubuhinde ibitero byaraye bigabye kuri Pakistani. Ibiro ntaramakuru byitwa Reuters by'Abongereza bivuga yuko nyuma y'uko Ubuhinde bwari bumaze kurasa muri iki gihugu, ingabo z'ibihugu byombi zahise zitangira guhererekanya ibisasu, ndetse ko hari urusaku rukomeye cyane rwumvikanaga ku mipaka y'ibi bihugu byombi. Nyuma y'intambara yadutse hagati y'Ubuhinde ndetse na Pakistani, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yasabye impande zombi ko bazitanze agahenge. Ndabizi subyumva neza cyangwa se usitekereza yuko hagati y'Ubuhinde na Pakistani hari hasanzwe hari umubano mubi. Nibyo koko ntibibeshye, kuko ubu ngubu Ubuhinde bwarashe mu gihugu cya Pakistani. Byari hashize iminsi mikeya hari umwuka mubi hagati ya bino bihugu. Ni mu gihe abakerarugendo bagera kuri 26 bose biciwe mu karere ka Kashmir, aho ni ku ruhande rw'Ubuhinde. Ahangaha nivuga Kashmir ukumva ku ruhande rw'Ubuhinde, wumve yuko ari agace ka Kashmir kagenzurwa n'Ubuhinde, hakaba hari n'agace kitwa Kashmir ariko kagenzurwa na Pakistani.
ngaye nguko biraba ibyuya ntibibe amaraso. Aya ni amakuru turi gukomeza kumva atari meza na gatoya yuko ibihugu by'abaturanyi cyangwa se by'ababanyi byaba biri kurwana, byaba biri mu ntambara, kandi turabizi neza yuko nta keza k'intambara habe na gatoya. Ubu bushotoranyi turi kubona buri gukomeza bugera ku rundi rwego ntibushobora kubyara intambara imeze nk'iy'Uburusiya na Ukraine. Aha hari hatuye amazu hahindutse umuyonga, abarwayi sinakubwira babura ubuvuzi, ndetse n'ibigo bikomeye, ibikorwa remezo bitandukanye birasenyuka kubw'amabombe yaraswaga mu kirere kugira ngo berekane imbaraga zabo, kugira ngo igihugu kimwe cyereke ubuhangange gifite ku kindi gihugu. Birabe ibyuya ntibibe amaraso kuko nta keza rwose nk'intambara. Ngiye mu bana nitwa Mazimpaka Birori Prince. Ano makuru tuzajya tuyabagezaho umunsi ku munsi, amakuru ari update tuzajya tuyabagezaho umunsi ku munsi. Icyo nagusaba ni ugukora subscribe kuri no YouTube channel kugira ngo n'andi makuru tuzajya dukora azajye kugereraho ku gihe. Muraba kadasohoka, muri inshuti z'umumaro. Ibihe byiza, Uwiteka abahire.